Shubor nakaslem jong nongsan Hima. Haka arpunyo trik ubenai kalalingkot arhajar arpulai sakawai pat kaseng san Hima sima kelayo ban syuthit hapok ka Nongstoin constituency bat kani gade kaseng Voice of the People's Party hakbau president rangba jong kani kaseng uba Ardent mela basayoman layo ban penskemi kinokit kam bathamai jong ka VPP Nongstoin constituency hakbau uba Bobby Kharshandi ulashimti kumu president bat ki wei pat kinokit kam yakabala penlong hi ka jingelang ha Bishop Hall Nongstoin. Ya ketiga sengi ban penskemi kinokit kam ke VPP Nongstoin la sakhilang ru de kinong yalam bah khamat ke VPP Central Body bakentop ya u Dr. Karashen Vice President ke VPP Sengkemi bala shimru ya ke benta ban penbena ya u kertong ke VPP ban yakun na ke Nongstoin constituency u ba Bobby Kharshandi haga jingdan lang ru ki riu rangba bat kispa angut ki padba bat ki wei uba Ardent mela basayoman ula ong ba ke Jingmih jong kaseng VPP kamdei ke Jingmih ke ba Pynmyntoi Tang Ïano hanrai ke Jingmih jong kaseng VPP kadei ke Jingbom dan su da ke wei pat kalan Pak Bobby isotu oni u ramba udan berkom perhat kapapen kapakom perhat kapapiang bat wakloy ban priang ya katakan nomrim jong ke parti ke Jingmih dedi kata ngilaya kerki ilaya keren hapreng Jingmih ke nongelam bat ila sore ban priang ya kani ka application bat ban ya keren pat apo ke state election commission nipshim lasu kemen ban yo itu candidate mulai ni da perkha namar bale ke Jingmih jong ka Voice of the People Party kamdei ke Jingmih ka ba ngimi tang ban Pynmyntoi Ïano ke Jingmih jong ka Voice of the People Party kadai ba kamdan shu da wei pat kala kamdan shu da wei pakala kelenti ladaga dei gi bangin klipat yang digeri ke Jingmih ladaga dei gi bangin pensian pat ya ka jan riu ka Jingmih hari ke constituency lese kelasulong kaba kirki hayo kata-kata kaba nagane ka Jingmih nyempat don jimut bangin beri kertong lagi di jaga kiba kampaji naman ikwa ba ka jingsmo po jadi breu ya parti ka di balong kaba scam kaba shy ikwa ba kan shong nagano kaba shuan kan jingsmo po la katu ka di banai kala don hi ka jing pon jadi ba pon ba ki breu na ka dong than kaba ha apo ka Nongstoin constituency kibala kli kale uno ka PPP kan penyeng kandidat yang napo Nongstoin te kalau iki imat kan nama ngin kwa ban susai made mata ya kita ki kertong ki ban ngin penyeng na kilobit constituency te kelas keren dia sama kantam kilong keme kilong ba te hadirin katu kani kilai penpau kilai penslo tenaga ke Jingmih hi yang berdakwah tan bangin shim kabu ya kanu ka kundrum kanram kabadan hagaro kaseng yang dah hamko tan ya kata dalam arti bagiwan hamiru yang dakwah tan bantip ya kai ke jinja ka belajar ke jinga ada tiga Jingmih lagi kuatan gawe bapintip bakum ka parti ya di nomrim ki baskem abagi seng ya kan ka parti lemda u tribal u snoto ya nomrim ka Jingmih lemda u tribal usnoto baru priang ni ko perhat ko jing ko parti ya nama ai tiket ya no constituency nanti sidang ada perbenai ki kerteng ke first list ada yang perbenai December untuk sambut di candidate jadi nak buat perkenal ke second list ke list kebenar ke balai di ke list kebenar ada perbenai kursi kadang betul meeting pada 40 di harap mulai terik ilapan sini kertong ibadah pesora itaru ni tabu ni perkenalan dari harap mulai terik dia application dari Pak Bobby Kharshandi di harap soal terik ke state election committee yang buat kajian dalam jonga bu presiden ilarai ban perbenai ke kerteng dari Pak Bobby Kharshandi bolong kandidat jongi dah kani ke live war Nongstoin constituency di Pak Bobby indong kandidat jongi bani ke parti ikirmen ba dari jing ya kesan yang pada Nongstoin bat bapi baru bergerak ni gini yo ini jing job nak kani ke constituency.